I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela egameni likaJesu. Kuphi nakuphi lapho ukhona khona ukutholakala lithuba lelihle lelalela iRhapsody yamaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamuhla tingu-9 October 2025 kanti ngilosine umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi sidalwa lesisha lesilungisiwe. Kanti-ke uvula umlayito wakhe ku-2 Corinthians 5:17 lapho khona livi laNkulunkulu lithi, ngakho-ke nangabe umuntu akuKristu usidalwa lesisha, timvo letinzala setendlulile konke sekwendiwe kwabakusha. Amen. Nasithi Jesu wakhokha lenhlawulo yemhlaba wonke wetoni, kufanele uconze ukuthi sikhuluma ngaloku kufaka wonke. Lokhu akuhlanganisi emaKristu ngobe emaKristu akabalwa kanye netoni. EmaKristu ehlukile awaveli kulelive. Baphila impilo lensha ngekufa kungcwatshwa nekuvusa kaJesu Kristu. Ngesikhathi ukholwa kuJesu Kristu futhi wemukela ubukhosi bakhe empilweni yakho, wadalwa kabusha ngempilo lensha. Ngakho-ke ngekubhajatiswa kwefu sangcwatshwa kanye naye, kuze kuthi njengoba Kristu avuswa kulabafile ngemandla ebukhosi bababi, kanjalo nathi singayiphila impilo lensha. Kuba seRoma 6:4. Nguloko-ke lokushiwo inkolo yebuKristu kuthi usidalwa lesisha, lesidalwe ngekuvuswa ekufeni. Amen. Ngenxa yaloko wena sewuhamba njengemuntu olungisiwe. Kusho ukuthini kulungiswa? Kusho ukuthi utholakale ungenalicala, ukhishiwe. Lo muntu lobekabe kulicala wafa kanye naKristu esiphambanweni. Ngalesikhathi Jesu avuswa ekufeni, wena waba ngumuntu lomusha. Kodwa lo muntu lomusha wadalwa ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Amen. Incwadi yabaseRoma 4:25 ikhuluma ngeNkosi Jesu esitshela ukuthi wanikelwa ngenxa yetiphambuko tefu, wavuswa khona atawusenda semukeleke kuNkulunkulu uthi silungile. uNkulunkulu akabongwe, ulungisiwe ngoba usidalwa lesisha. Kungako sishumayela livangeli ngekuphuphuma. Sifuna ukuthi emafutha nebafati kuyo yonke indzawo bahlanganiswe naKristu futhi babe didalwa letinsha. Sifuna bathi ukuthi balungisiwe nokuthi kuKristu abanalo lumuva bayinhlobo lensha. Amen. Incwadi yaJakobe 1:18 ithi, ngekwensambo yakhe wasidala ngelivi leliciniso, khona site kuba ngamadubulo ato tonke tidalwa takhe. Naka leli gama liligcizelelwe, wena uyingcenye yelihlanga lolwehlukile lolunemvelo yaphezulu, ungcwele, ukhadimisiwe futhi ulungisiwe. Haleluya. Kuchubeka nesifundo ngafundza baseRoma 4:25, Jakobe 1:18 na 1 Petro 1:23. Amen. Kulesikhathi sanyalo ngidawucela sisho nawo umthandazo udawusho emva kwami uthi, Babe lothandzekako, ngiyabonga ngempilo lensha kuKristu. Ngisidala lesisha, lesilungisiwe, futhi lesiphilako kuNkulunkulu. Timvo letinzala setendlulile, konke sekwendiwe kwabakusha. Ngihamba ngekwati imvelo yami yaphezulu. Ngiveta ingadimulo yekulunga kwaNkulunkulu noma ngokuphi lapho ngiyakhona. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Nkosi eNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla.
Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngayena ngeligama lakhe. Nekuphila lokuphakatha. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana waNkulunkulu.